сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти ҳар як давлат ба ҳисоб рафта, дар тӯли 10 солаҳо новобаста ба буҳрони иқтисодию молиявӣ, таҳаввулоти сиёсӣ ва тағйироти иҷтимоӣ бо суръат ва устувор рушд намуда, дар таъмини шуғл ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум нақши муҳим дорад. Аз ин рӯ татбиқи идоракунии самараноки сиёсати давлатии соҳа аз ҷумлаи афзалиятҳои муҳими сиёсати иқтисодию иҷтимоии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Имрӯз дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ меҳмонхонаи Сафо Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Гузориши Садриддини Сироҷиддин ва Аҳлиддини Карим. 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт меҳмонхонаи Сафо Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. меҳмонхонаи чорситорадор бо тарҳи муосир ва бо назардошти санъати меъмории миллӣ ба ифтихори ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ Ҷунайдулло Азизов бунёд карда шудааст. иншооти замонавӣ аз 13 ошёна иборат буда, дорои 86 ҳуҷра мебошад. ошёнаи 12-уми бино барои қабули меҳмонони олиқадр пешбинӣ шуда, дар он шароити беҳтарин фароҳам мебошад. дар ин ошёна барои қабулҳои расмӣ дар сатҳи намояндагони воломақоми кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ имконият мавҷуд буда, сатҳи баланди хизматрасонӣ барои буду бош ва истироҳати меҳмонон аз қабили ҳамом, ошхонаи алоҳида, утоқҳои фароғатӣ ва ғайра ташкил гардидааст. дар ошёнаи 13-уми бино бошад барои меҳмонони олиқадр қаҳвахонаи дорои беҳтарин шароит ва айвонча барои тамошо намудани зебоиҳои шаҳри Душанбе бунёд кардаанд. ҳамаи ҳуҷраҳои меҳмонхона бо лавозимоти зарурӣ аз қабили рахти хоб, ҷевон, телевизорҳои замонавӣ ва ғайра таъмин гардида, ҷавобгӯ ба стандарти байналмилалӣ мебошанд. бунёди меҳмонхонаи нав бо шароити арзандаи қабул дар пойтахт рушди бештари соҳаи сайёҳии мамлакатро таъмин менамояд ва дар ин замина 80 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардидааст. خیلی خرسند هستم که از جانب رهبریت دولت و حکومت مملکت به صاحبکاران وطنی پیوسته دستگیری می‌یابند و صاحبکاران با بنیاد نمودن انشاءات گوناگون شماره زیادی ساکنان شهر را با جای کار دائمی تامین می‌کنند. ما هم در همین زمینه از جمله دختران شهر دوشنبه امروز صاحب جای کار دائمی گردیدیم. البته در مهمانخانه زمانوی صفا دوشنبه برای ما در این انشاءات با حشمت و جوابگو به استاندارد بین‌المللی کار کردن باعث افتخار می باشد. با ما از جانب شرکت دکار اینوست نظام کار و طرز خدمت رسانی در مهمانخانه آموزانده شد. منتداری خود را به تشکیل کنندگان و رهبریت دولت بیان می نماییم. ضمن شناسایی با شرایط بنا به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در مهمانخانه 4 ستاره دار امکان است در یک وقت به 135 نفر خدمت رسانیده شود. در بنای همچنین مجلسگاه با 85 جای نشست، تالار مشورتی، طربخانه برای قبول 80 نفر، قهوه‌خانه و دیگر اتاق‌های یاری رسان تشکیل کرده شده است. دالان، لیفت، اینچنین حجره‌ها و دیگر انشاءات مهمانخانه با استفاده از مصالح بلندصفت ساختمانی با اصول معماری ملی، البته با نظرداشت طلبات زمانی کنونی، نقشبندی و گلکاری شده‌اند که صنعت بلند تاجیکان را در بناکاری بازگو می‌کند. لایحه مهمانخانه صفا دوشنبه از جانب کارمندان کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی لایحه‌کشی دوشنبه شهرساز تهیه کرده شده است. ما در وقت تهیه لایحه مهمانخانه صفا دوشنبه کوشش کردیم صنعت معماری ملی را استفاده نماییم. در هر یک آشیانه، دالان و حجره‌های مهمانخانه نقش و نگاری ملی، همچنین منظره‌های زیبای تاجیکستان، انشاءات تاریخی و دیگر موضوع‌های که تاریخ قدیمه داشتن تاجیکان را انعکاس می‌کند تصویر کرده شدند و این برای معرفی تاجیکان همچون ملت دارای تمدن قدیمه و تاجیکستان همچون کشور زیبا دارای موضوع‌های زیادی سیاحی مهم می‌باشد.
ҳашамати бинои Сафо Душанбе ва зебоиҳои атрофи он зебоии ин гӯшаи пойтахти мамлакат шаҳри Душанберо таъмин менамояд. Корҳои сохтмониро дар иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Декор Инвест бо ҷалби беш аз 300 нафар сохтмончии маҳаллӣ анҷом додааст. барои мо соҳибкорон дар ҷумҳурӣ имконияти хуби кору фаъолият фароҳам оварда шудааст. бахусус дар шаҳри Душанбе барои тараққӣ додани тиҷорат ҳама гуна шароитҳо мавҷуд мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, мо ба дастовардҳои назаррас ноил гардида кӯшиш дорем дар рушди бештари мамлакат бахусус шаҳри Душанбе саҳми худро гузорем. мо бо истифода аз имконият дар як давраи кӯтоҳ дар давоми амалги 2 сол тавонистем чун як меҳмонхонаи замониро сохта ба истифода диҳем. мо дар вақти иҷрои корҳои сохтмонӣ кӯшиш кардем ба сифати кор аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намудем, то ки иншоот солҳои зиёд хизмат расонад. ҳамаи масъулияти сохтмонӣ дар бино истифода гардида масъулияи ватанӣ буда дорои сертификати сифат мебошад. мебели дар меҳмонхона истифодагардиро мо танҳо бо дастрас намудани чӯби тахта худамон истисол намудем. низоми кор яъне хизматрасонро дар меҳмонхона бо талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудем. ёдовар мешавем ки корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхонаи Сафо Душанбе моҳи октябри соли 2019 баъди гузоштани санги асос аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оғоз гардида дар як давраи кӯтоҳ, яъне дар вақти муайяншуда бо сатҳ ва сифати баланд ба анҷом расонида шудаанд. маврид ба таъкид аст ки дар баробари меҳмонхонаи замонавии Сафо Душанбе дар шаҳри Душанбе сохтмони боз 12 меҳмонхонаи дигари 4 ва 5 ситорадор идома дорад. бунёди чунин иншооти муҳими хизматрасонӣ дар пойтахт ба хотири дар сатҳи баланд қабул намудани меҳмонони хориҷӣ дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ, аз ҷумла ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай ва иҷлоси шӯрои сарони давлатҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ роҳандозӣ гардидааст. корҳои сохтмонӣ аз рӯзи гузоштани санги асос аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ то ба анҷом танҳо бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ иҷро шудаанд. ороишоти намои беруна дохили бино ва дигар иншоотҳои ёриясони меҳмонхонаро пурра ороишгарони ҷумҳурӣ ки маҳорати баланди наққошию ороишгарӣ доранд иҷро намудаанд. яъне барои бунёди меҳмонхонаи Сафо Душанбе мо аз хориҷи мамлакат мутахассис даъват накардем. лифт ва дигар таҷҳизотҳои техникиро низ мутахассисони ҷамъияти Декор Инвест васлу насб намудаанд. дар ин мавзеъ ҳамчунин аз тарафи кормандони ширкати Декор Инвест дар масоҳати 5 гектар дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе бунёди шаҳраки замонавӣ бо биноҳои истиқоматию хизматрасонӣ, муассисаи таълимӣ барои 640 хонанда, муассисаи томактабӣ барои 150 кӯдак, майдончаҳои варзиш, майдонча барои бозии кӯдакон, айвону гулгаштҳои истироҳатӣ ва таваққуфгоҳ бо фароҳам овардани шароити хуб барои зиндагии сокинон идома дорад. طبق اطلاع از 21 بینای استقامتی در شهرک بنیاد شونده در 4 بینا که عبارت از 160 حجره بوده مساحت منزل زیست 16000 متر مربع را تشکیل می‌دهد آماده بهره برداری میباشد. 6 بینای استقامتی دیگر باشد تا آخر سال روان به استفاده داده میشود. در باقی مانده انشاءات از جمله مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی و تا مکتبی، ورزشی و فراغتی شهرک کارهای ساختمانی ادامه دارند. بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی دو بینای بلند آشیانه استقامتی را ساخته به استفاده دادیم. حالا باشد در شهرک شاخت‌الوزار باز 4 بینای دیگر آماده بهره برداری میباشد. و در 6 بینای دیگر تا آخر همین سال کارهای ساختمانی پورا به انجام رسانیده میشود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحبکار محلی جهت سهم گذاشتن در رشد ساحه سیاحی و آبادی پایتخت مملکت شهر دوشنبه بهای بلند داده مسئولین را به استفاده ثمرناک امکانات موجوده در مهمانخانه هدایت نمودند. روشنی اطراف بنا را چراغک‌های گوناگون حجم و گوناگون شکل در ستونپایه‌های بلندیشان از همدیگر فرق کننده تأمین می‌نمایند. خود بنا هم پورا چراغان میباشد و رنگارنگی و جلوی به مهمانخانه خاص که در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه آید بر روشننمایی بنا و انشاءات پایتخت تأمین گردیده است دقت هر بیننده را به خود جلب می‌کند.